Alright, karibu sana kiri rwari rwa ntuko mwerekera jwa siasa mero ngokare ndio kwa nabune wirane ati narua mambo itachemuka na yani mantegi siasa cia mero burakwethirite kuri biala nibikolotwa na nibikoloterwa ndena ondena bamwe babara benda kwaragania thirikari ya ngabana mutumanto dingiori ambiriria na baithira bagichunwa kiboko yonde tukaithira tugigwata kuma kiri muthuyitu agisiasa ura kaithira igutarata agitutariria yeye mantu ya siasa cia county ya Meru nbeto akaba mutharimi gukodi Meru TV ni bwega nontu bogo tuthie nyombe nteto number 1 kwa lwago tutingatira kiri mitandao kinandi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, na mugeni wetu narua ni Mbweri Basa. Karibu sana. How are you? Thank you. Undu mwega muno mbere kanketi ya tegeri ba Meru TV rukirurwa na rurwa kama rwarite kabisa. Mbere karibu sana Kenya ngitegere nyombe turi na rume chokire ngatho inyeyo nonto bakumba kweja na kanya kara tumba gudwa twinako one nya dikire bondo atekeri bondo batutegerete na turi rwinyende guchokire present ora twino narua muthanyo narua nonto bakumba kuthurania manzo ya Meru yondre yaja yo Meru nikenda ntubetu wa Meru bakomba kugwata manto jo ngobera ja karakari na ura ja gwita mugaibwaga karibuni twendendie turamwe. Thank you very much. Na nibwega nontu bakweja na ndenda twambiririe na uthimo ngathiti ya The Standard nio nontu burato kambirie nio gitumi ni kithure kindike the professor monini wa rais na arare omwe wa bara baikinyetie Tanzania gukujira kunyudumuma kwa Samia Suluhu. First thing, Rais William Ruto wengwa akaitire ni kawaida ya marais witakire kunyudumuma kwa marais indi ataitire gitumi kuringana na bamwe na kuringana ngathiti ya narua it's a bloody crown kana wathani bwa dictator bwa Samia Suluhu nara antu kedomba batere uturubo na ritho rikimuri kwa rotere rwa kindiki nontu rira kwari na Gen Z protest mbegono ya Kenya nuari CS wa interior na riurio kwa kujiruro guteka konda mwitinatia kwa mbe mbethe itene riawe ari CS wa interior ningi baba ingi ba wato mateka kana abductions cirege kujirwa na bangi bana na ngurario so ikonekana yaka akuringa muri wathani bwa dictator wathani bwa uturwa kondamu itinatia ndegoro ya Tanzania ngenda uruta maoni yaku yegie mbichera DP kindiki araithire agichora gwikijithia kunyudumuma kwa Samia Suluhu. Nibwega mbere tutega tukona mantu jara kaliale mantu jatikugwija ndikuru yonde chaja apenere Tanzania ni mantu yatikugwija ndiko ndokona message ziri kumenya zikuru kwibaba kileteze zamono na ibakurega najo saidi ya Kenya ni rakusa wa muno ikira kwa ni mwerere nda gutonya Tanzania gwita kuthia demonstrations iyo gitukira ki miambirie nteto yonde na inye goro necho na the other day watu kantu bakenya muno ibo bali mbere mreni na ywa mbere gwita kurwa na thirikari na igukwirikana kura ntunya bakenya bakaye kabakwirite kwa though we are not ready to say because we are not clear information imbiwi kumira nao lakini ikuonekana thirikari ra baluga mocharis jujuria ntundo hospitali ile nyingi ikingi amini hospitali kujura no kateka inya internet ni aru nere kuingwa ntuguruira bali ba kuinga everything from dimu internet beyond the kotiki tuitangui. Now that means kuli kintu gya kunikagwa sidi asilimia tubati kwa leo umma kuli kintu gya kunikagwa gitenda ntu bamenya na kintu kya kunikagwa ni wathani bura bura kana muringiro jo kura jwa jwa ringagwo kana mwete mwerekera kana kura ure gichetire nthuguru mutukuire igiri antubara bainge bochuria bire bimwe bachuria ndikiro tu internet yegitangwa bagachuria ndikiro tu batete kero baifi and free bo ngora kura kyaringa wikara kali kiyo kure kimwe kyabekirite kure kingi bakora ni bakoria ndikiro tu antubara benda bawisha kurunga maite bataero kanya bali bo barunga maite baibo bongwa
tuikuona ni kababa leo bachwagite bataero kanya gakurungama gigatumira na kure gikinya 98%. 98 kaina 98% no te kure ngere gwante kuri kinyete o. Anyway, yo imagine kure Tanzania. Ndigure Kenya niyo amwena kwa kiswekira wati ni antu bakenya bo betite guteza nikakudia demonstration kana kubonia watu kana ninya munini wetu rais no rumo bara batumiro nao. It is becoming clear tonto matu yajo ndeja keja kumira ja Tanzania klindi guru Kenya kandi ka history iri mwere participate le wega kana buku Tanzania ikedweri imo history na history la ne itiaga kindiki history wiki andiko kindiki wetu akedwari ku na ndiaje no gatugategerwa kanjite kwaga kindiki kana ete mwaka kiure kila tubakura ibakura nigo president aregere gwitari wengwa na yendo obsiti ura apishagwa nuko na president kale bere matu jaja niyo ate kwa matu yangu cheno cha nduguru yontu nuko na jamme ita America kandi nduguru ilikwera ina America nira tumanita ugai atba baba Tanzania bedro bare awea kana security yao kwa ni bai menyere na nira bere yego tukola bati gwita ya bere bugeta sendina tibui ndene Kenya niyo na baba atonyere na bamba gwatwa now kile implications zile kumira ite kwenda kumenya nduguru ginya ndo itokoro kwa idurano ni idurano bya didilwe jeshi na kwa picho kwa suru kwa didilwe kambe na jeshi kwa uraia hoteli yera kinyano uti kumenyera kwa kalile na iradi anyo tuletire ku witness so ukaje uteka mazwele aja kakara kumira yake ya kumira na bandi sigino kasigino jigezwa kudoele ndu the back will fall on the president of Kenya, President Ruto. Then the carrier of that bag will be Kindiki. No kama zito muligo yunandi. Yunde no ina yugi turokeawe. Jaraja kaumira Tanzania. Jaitu jaga afekta Kenya ya keru Kindiki wetire. Mantu ja Kindiki na jo no kwa na leo Tanzania kwa statement na chikuma Kenya. The statement which are coming out. Ati undi yemwe kauga yo iti kwenda anything apart from the DP kiko kiraba kwenda kidhirikali jino tikingi ino statement ile iromirire Kindiki nwatete Tanzania now antubakanye mupati uteka anterijiri bakoliga president alenda kudiria Kindiki kabisa kumutoma Tanzania kana kala mwaka tubati kwerwa butukerwa yongo imbirale nungu tumankura internationally kala kuja ni Kenya kera kuja nontumwai ukajoteka kilisendire hii kuregana na mantu serikali nyakidi ni kuregana ni na saidie kuregana na mantu serikali ni yongwa kuregana na mantu Tanzania ya election ile ilali nao jontu baliuga inini case Kindiki aketa kudoma bila adomele Tanzania 2027 iwe bikale to Kenya kidomo kila la domere gubwira ila tumero Tanzania kana kwa pishwa kula kwa tumero kenda siru apishwa mantu yejo ndo bakawa 2027 ya kuregeja kulingo Kenya omba kudwa kale tete kudoma watu wapen nikenda bejo mikira in the curriculum na tukiarire mantu akithomo no kumenya January 20 BC kongelwa ithia musiari are ya ngiri 40 are ya ngiri 53 na bumureo no ntubwa atongirie betu bagisiasa aba ita kuthoma ithomo ya biu tu ya Tanzania burari ngia kugweta bati kuthoma kithomo kia kwagirithia uchumi ya Kenya ndunya ngiki bata na ngiki bata zaidi kama mtu athomete mantu ya kwagirithia uchumi ontobura elections ya ithire igitana mbere ndigoro ni Tanzania shwale kitukira baba tukwikira manani ne muno ni mantu ake nyo wali antikurakana nagwe yo baba tukwikira kiri imakinya jambere kani the first steps ya kone no atwitite ya wali okajoteka ndene Kenya serikali yetu jeka kuina we kulemero mantu yo chumi na uchumi bute gwita mbere
na uni nduga antu tuja kutha tutumanite Tanzania gwita gwapisha antu bara na gwita kuthitha mantu yake na mbekiri gutumiro no ikapenya tulingi gwita twatumenya muntu mwe geta kuthomethwo igwita refresh course ageta yo chumi tukone ro economy yetu ni atekari no tu de gutuma na inya mantu ya menya kwija kwa kuona masoya ya kuthitha ndene Kenya utiki tu kuthitha kima bwega weja ndeje go hospitali ya collapse weja giciasa ne collapse weja kiendio kicho na tije ndio kicho ndio kumenya muthenya ona mumiro ywayo utokumenya exactly twititau ninde kana ina na we umite sentiment na sentiment ni kwa Kilimangoshine na Kilimangoshine na atongereti mbuto ya siasa na bunge Bamero koke kungwa sentiment gwitire na mbere kila tigo kiria mukari lakini rwimbo ndaiga korokino atiro maendeleo rwimbo ndaikiru rwina sauti ire iguru muno na rwina chorus erori itutamu Orina rwimbo tutamu sentiment na nenyo kiwa kwena mpangara tuna kiuchumi na mpangara tuna otongeri no menya bunge Bamero batongreto ni mubunge oku Kilimangoshine rumbo raba inire ba sentiment kire raba atamanitie na bakiarria antu babere ikabaruto ikabakindike na batu baira nonto boy baira toita tukona mirandi ya wina situation ni mwe yego kwa sentiment yakinya na rumbuka baibuli igoro barari bure nigoro bari bure I think lelo bakeba bayiguntu kungi bikere kwenda kumiraja kwimbiche kwenda kulitua butanto bate kurombo ngabagwata bikere leo na dinira mate ugire ni uhuru na ndarano au ndio Kenya kinyitirande ni uhuru na ndarano shika hilo na shika uende naye na ukaja uteka ndene miru ya muno sentiment tutira ina project nyingi muno ile irale merete ndene miru muno ndali sentiment ntino mukemano ujurali ukase uteka sentiment twambiritie utisi matunda ya thirikari iji twambiritie na itujona kile ajumbe baraba ya sentiment bo the seat utiro karami kondeka sentiment twina bosik baba ambiririe ku na nyano ngutaliremo itoina mujumbiro ambiri sentiment eto kwa mheshimiwa Julius Muthami uno rombere kwa ambiri sentiment adinga tonunge wata kwa janaru gituma uno unge acho kadinga to janaru gituma adinga tone mtu weta kwa kirugito mukindia kirugito mukindia yes something like that kenda no adinga to mtu weta kwa mtu imanyana kenda kitu imanyana adinga to mtu weta Gideon mwiti ntoera kana libondo ukejete gatu bonde na utalia de ashimwa bonde utiro karami kombo kunya sentiment but kulingana na matu aja letira nandi kuna babali kinidwa for example ukeja mwita hiki kuma Coca-Cola aja ankwambiririe tauni ayo no ngoli ungete okaliungiro okona ukeja kuma Coca-Cola aja ungete mwanga kitha kubabale ni ile on the process ni gwikiro lami mwanga utuli nandi ukeja kuma kuntu kungitwa kadheri maliene kinjo ikweta kugwata kuntu kungitwa wakambao barabara engineers bado on site ukeja kugwata kuntu kungitwa kadiene witira bwenjeru wita kidirune barabara una ine kudirwa ukeja gwita kaguma wita kariene ne kanje kaute kandibate jo barabara icho ndiringanirwa kwayo antu kugwitwa kaguma ukeja mwanga kariene market yo barabara complete itigere kandaga chake ne nyonda gache ni kwa complete ukeja gwita kuntu kugwitwa kotirengo kaguma kairi gutonya kotirengo barabara bwera kwa complete so ukaja uteka matu hivyo ndo kwalidia na tukialidi nyoja uja barabara hiyo itukwalidia Mariana University itukwana ura dirikali ura 10 mantu ya jonde mujumbe ujo hizi ne kende akombe usikumakiri akona mbere time uji tadira na buna bubu leo tuwe mujumbe mbere kubithia mirandi ya weti na mbere na barabonde bangana kubithia mirandi ya mbere na bagubithia mirandi ya mbere tiko maanisha nibura bako support rwimbo rwa tutam kwina Babu Owino embaka assist kwina Ndindi Nyoro wa Kiharu kwina PK Selasia wa Mumias bauni baraba idirite bai voko kare na bakiruta sauti ndito ya kumeneria na kukudorange kulo thirikari ya Kenya Kwanza ya Rais William Ruto lakini ngogene kuruteka ko tiate
ni bura bari upinzani ni bura bautumira kigina kia CDF bwega so kira kikuruta ngugi na bura nkenda wika wirone ni utumiri bwa kigina kia mantu ja CDF mantu ja CDF ukaje kirau CDF tika wona 85% embeche chonde kia kigina kia thirikari nandu bai eni CDF 15% yuni egita kwa kanekerwa county chonde 15% kuma kimbeche yetu collected chonde 15% nene nkairwa CDF nene karo thirikari cia matura nene that is what I say counties nene karo county na counties I mean when twalire counties counties hiyo nene counties hiyo chine karo 15%. Alafu CDF no ikaumwa kile mbeche cha serikali ile cha national ikenda inekero CDF tekapo ya kwa chucho ndabutumira wiki gine kila gitiga irwa rais national government wiki gine gitiga wokenda serikali gatumira kya gitikinyairika na kwa for example kudija barabara ititumira ge CDF kudija barabara hiyo kwa nekididwa mwaka nyombe inanene ititumira ge CDF kimwe gitumairika kya gitumairika politics cyaku kalinga muthemba jwiku kile kiaza cyaku cyomba kuba cyaku kigwa cyendo isi nikendo kinyanto mweku cyomba kuba cyaku kigwa cye friendly with the government of the day kende kudidhiria that is why I'm bringing this thing sentiment hiyo tumakuri tuambirite kuona barabara nolo kukalalia ne sentiment yakona alili ituambirite ukiona mwaka uturi nandi na imwe kilo the process Kanaru nyana ndio ugaita ukaza turakte ilio. Ugaita Marian University is nearly to be completed. Ugaita Polytechnic utomukia is nearly to be completed. And just give me a minute. Give me 1 minute. Nikenda gitomi ndio uniki. Nikenda beje chezirikali ukomba gwikujiria. And it doesn't mean that antubaba makedo ambaye dirikali network nyamuita 2027. Not why ikedo decision yabo kwa dirikali ule didia. What has the government done? Kile mheshimiwa kile na antubaba wakamda kwenda kumenya tukumigwata na mbange bamirunda tongire bya sentiment ile imbi ongo dirikali yetu didirie mwaka yewiri ndi alike yani twatongerete njuri yao tudi twametongerete tumikira mbere nimbi tudidirie no ete wigwe to enka kiwinya mpi bamiru bakiwatiri tugwita twakale dirikali mwaka yetu twamikarire tukuga tugatwa matunda jayo utike turonere so antobeto bamiru twapole bereni so it all depend with what the government is going to do mostly in Meru ukeja kudwa industry zile kile ukeja kudwa ngugire gwitwa kwanto bakamiona that's one of the things which we to man to meta tutamu kugira but ukeja kudwa thirikari ikadi ya barabara jinda kuleke sentiment ya kuiza ndatu ndakura barabara siki ile ukatlima akiuga cha tutamu ndo alika no tuba tutamu nikenda tukomba kudili matujaja ku sentiment muno ya barabara ukugira na mantu ya jangi nikenda thirikari kona kanya kamudhiria akaje gutwika uti project ya complete ndi nyemwe antu baba inarejea kuga nyabo bete tutam na oni bete one time but for now bwana Mbwiri na okiuga yonde ori wa mirandie eremero yonekete nonto bokwithira rumbo rukwino ro tutam nani ibuntu ngukura kiatire kwinangi ngugi koruteka na thika rumbo ro tutam rukwinwa nibu ontunkoriara nonto boy asiasa bamero batongeretwe ni ma MP bamero na inyanga bana reo kire kabo kiuke kuina korasie bakuwa mirandi tukona yumete nonto borombo tukuina na batyo twira nara konge ruterero upinzani nara tukona maendeleo yagita na mbere nara abunge bakuthoranga ikutho na kuminyira manyire utongeria bwa Rais William Ruto na Kindiki inya boy bakubija maendeleo na maendeleo yabata inya nkiloki ukaelia kiaro Didi Nyoro na budhitie bura kirimangushine na bunge bonde bamero utewe angana kuthivia na wengwa ate kuina rwimbo ro tutam so ni thirikari kuthivia kana ni mubunge wengwa au tumira resources ira thanitwe apart from one time kwigitugwendo kura kira kirio it doesn't mean ampiba bondo kugira kama ete bonde bete tutam it doesn't mean that bonde ndabone sentiment sentiment yaki
bai kuntukungi bata ikana chua yu ali wo mjumbe wetu settlement on ma kilima gushine kuli kitu bakwenda kudhara na kuli kitu bakwenda kudhara na bona the best thing ya kuithalira kantu kamwe ni kuina rumbo roba kuna for the time being na rutera batera uko lokaimo mwankali rumbo rono runo mwankali barugitira January oke kuma January ote tutam no rokinye kinya katika 2026 oke tutam kana no bende 2026 onaru rokinya mwambiro ja 2027 baki no tutam wekinya January ka February 2027 batekan bachukura nara para umete bedira kugira bature mburu bature kwina uti response yero owa kila kure kumanarwa kinya mwini ageta kwina na ina agita ka bobo ku respond amba kwina manju kwene akairinga lingiro ai keja kuona ndio bate ku respond mwini ura mumeka kinya ndeguru akoma jukwene akaona ndio bate ku respond ndio mbokiawe antu baba betu bamiro baba kuja kuiba baendete kudime tu kinya 2026 katikati ba kuona ngugira response yao kirwa ndwemboro baraina rura tutam ebauru ina response kanedwa kukokera umaku na keja kuba ngutiko kira umaku let me assure you antu baba okeja kuba otike koma miru kiuma ketutam ira inawo omenye nyabote kaba kamekadia and one thing uri am ntekuga in particular the MPC ba to ina bonandi na endi Kenya yonde igitara ko ndisaidi fakti kyongo itera kinya igitara ko kyonda na bia ma kyongo itera kinya igitara to naona ndi ile upembeleza serikali ile ndio burume kya bukuruma twikinya baba kona ndio kona ministers bambile kulisaini ndio lisaina ndio kona PSS bambile kuchwaite okay ndio kona campaign kyongo cyopinga na cyumira that is the time na ndio kamenya batu tuituta kani wantam na gintu kira gikuriaria na kira ategeri bakenda kumenya we muthuyo gi siasa Uhuru na Ndarano omuntu akwitharira bira bikoneka thirikarine nene na kubuithia buu siasa Meru nonto twetegera mwerekera siasa Meru barina rwimbo ro tutam nika bakutharira akariba Meru kana nibiubiongwa ene bagwitondorera nonto akithira ni mirandi awiti na mbere tukairania mirandi itike kuthithika Meru nonto bura bakwina rwimboro ni kuthithika kungi na kutikuina rwimboro ni antu bautumira mbeca ira itengeri batengeri bubwega ira itatumero bubwega nande kwina kwairania tantu bautumira thirikari nongo kiuga thirikari twamitega metho jongo na ndio ni kwenda gwita gwikenda yoneka utiringi thirikari yekirwa katikati kana yekirwa ina road block ingirwe tikakuruke na thirikari ile tu ni ruto ni kwenda utonya ndene muno especially Mount Kenya it is trying all it can niba kugeria group president ruto na kugeria uri athithani kenda ka pizza kana ka impeach akagwiria antoba Mount Kenya and mostly probably antoba Meru moto tujua unga ikione nyake bura deputy president Kindiki au Meru president na kugeria buru uri akona ati agogwata mberema kwegwa rathithia Meru kenda Meru kagurwa no and that is why I'm telling you ukeje utaka Meru atu kinyitie nandi bali enda baba bali enda kuona mibakadhara ingekati imbakeja neko depend ubwe policies chiaku witumairate chiate chiaba kinambabwa wino na chanyanza tijo chimiru para batumara position chiao na njira chiao cha kuidharira na ibaitaniro ile ule idhara irawe na tunaja na ndi barenda kujeni kinyo tuba promise ne bakuona contract ya docha barabara ba ni site ukole settlement batana na windo utalira ndio baba cha settlement ndio utalira ile wekiro rabi as we are sitting down here lakini ndakuira kiutekiona niri ati antu babonde barete tutambarabara ili tojura barabara ili geta chikatigiro nusu na barabara ili geta kwatwe kote ira kinya university ya Maria ne watwe katukuringa 2027 alitoa batatu onyaku utiko baadhirwa tukatwe kate batu anaturi industry ile abati kwedwa ekaliene ya maembe itadhigwa kana ne urire umenya tuba sentiment bakakaruka na megalukirengi na bakate kama tunajirengi na jirengi no kwenda kwenda ndi barenda kwela thirikari atiri batu turenda kuthithwa barabara okay barabara tukwambirio kiona
turenda kuthithura university maria ne ruguru university no tu mbekirale to kwa twete tone do kale do twete nenda promise o tekera sendinge cha meru nyakyo no ugateka kwa ndikiri kwe barabara promise no ugateka saudimenti no kona chauni kuendelea ugateka egembe zetu no kona matu ya kuendelea ugateka no dimenti nyituri no kona barabara findalonsi uri kudidwa nikenda bathongera mantu jaja kudidwo no ndi hapa o tuli na ndi no regiro bakiuga atiri ukeja kwa thirikari jino ni kwenda ututhi nyamiru ya city bere to kinya city kama je ndikwenda gwiti no ndikwenda gwitithia ndikwira atiri akwenda gugwata kau kai kamwe kanda kwira ka city aki kai kidogo tu ngukunya tukeja utonya city ikaria akakwenda gutumirwo ndikenda ntu bamiru bakona thirikari ndi gwita ngui na ni ronda ugatiri ukeja kuthwa manzu ya jonde thirikari promisite ngugi chondo kwa yumbe bato baituira bakatuthithiria ngugi okuwa jumbe tu akiwa thirikari gatuthiria. I'm telling you the truth. Nya jumbe betu teka ni antu betu na atano cia na arotia ajumbe betu no tuna makuru kuma kadiri utawa ndo muthoni nominated MP gukeja kwithwa kunge for example project barabara ile kiegwa kuona barabara ni rambirirwe ili tuweze 2027 itakinya nyanusu kiuna ndio maoni yako na ite ja para ugaira ukeja kwithwa barabara ikuthigwa na tukinya 2027 barabara ya kwote tathithwa uni utena nindi gwita kugwa tutam na ndina churi biele mbere tutagara ome ya centriment nonto ndio twambe ya centriment nonto ino umite na ino unasikiza ground from there ogothikira ground buramiro kore garwe ku e centriment nande before kamboria geuri kamboria geuri bwana mbweri tudhikanire okugweta muntu mbonete no tio ntakinya kio ndio ndenda kuirira na inyoke na nagwa mwikia uni mwikia ngakura barabara je nagwa turekte tiji bwana mbweri o kwari mando barabara viremwe ende na chure biele bere za ya sentiment ekyambere ekire mango shine arongama awa na bura okuwata mbaru merie akiwa mirandi ibukona mionete nonto ingwina rombororo tutam nonto ingwata dirikari ya Kenya Kwanza Rais Ruto na kindiki mbaru ekirike mbere kithira mirandi ya witi na mbere mionete nonto bwa ngwatanireke na garwe rais kana State House Nairobi ni bontonete mirandi tukwenda baithira bagika werone nite batumirite mbeca cia CDF ekithira mbeca ire ikuruta mirandi witi na mbere kathetune ka Meru county ya Meru ciumite State House mubukone kiondone budgetine ya Rais William Samoei Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki bori ekithia mbeca hii ciumite State House na rambe annex sio ngwase CDF re nite itumiri boy jere kebiele kenda uyo jokanire bionde biriamo kebiele akiaria mubungi wa centrimenti imbishop tutekoya ende irombere niriri kichumbura baba ingi mutwe na bandizia kuriara amu we bishop we lakini we mutongeria na no mandate ni people basentry imenti aromba watere na murungu tethia barabara ii cietu cie ithondekwe murungu tukuromba utethie mirandi yetu centriment ithirekia kiagira na umenye murungu no amwete mandate ya kuyuria mantu yariko ende aitite kwira murungu tukuromba ututhitherie na murungu amwete kahanya ka utongeria agukirukira antu ba centriment ukira rukiri murungu kwete kahanya ka gukira gutio gwakinya mbwa kwenda restrictions ya prayers wirwa ati ubati kurombera ki utibati kurombera ki unitegwa into ya ki kinyoke ya kuthwa we munene ukari mantu ja prayers ja uweka mbali wina right mbere nya wambiria ngugi ugwo uchokire murungu kado umure mwathani no bukiriria bwa muno mwathani ndiye ndagwita guchwa thirikari iji nikeje nthondekera barabara iyi ire romba yakwa ndirangu kuromba ndi bishop wa centriment bwana Kirima riu ni romba yawe ni romba ya mtu utibati kure ariria ni romba yawe na murungu we alienda murungu wa mutetheria aidha ni ona ume
kana murungu wa mantu ya kuromba yo thirikari kamefeka ikendona feba kiwe. That is why ngukwira atiri mbere maromba itabu maromba ingugeku na uni kwa na bila ndomba tukoromba bila ndomba ira no bila ndokere no let me tell you bila ndokere kurombera rukiri tikbe ngorombere ogukira muntu arombere byawe bila bishop gire maromba agukira rukiri mandu ya sentiment yari aromba ira no kuda tejo ndomba ira uni no kuda ndombera yakwa mwanya. Let me tell you one thing kakure gitu kimwe kambu itheri bato nonto onjokeria kiu na nguikwa onkinya kiara ndogoda yesu wende gucokerie bithikiria ngucokerie nonto ndene yukuria Thessalonike Paulo awire mtu muthao akarea nukona mtu muthao agaita atia akarea nukumea muthao no aire murungu tethia na irio na nwende murungu na mwete capacity ya gwita kubwithia ngugi na gucionera mugate jo ontuko riu ka utumia ritu murungu bubu mwira murungu ni mpairio na murungu na mwete capacity ya kuruta ngugi na mwira uni nde murungu okunkatharima ngugi cenjera ciaku ende kira nkona ngucine akithithia kuromba igukweya inde ni ya mtu muthao akoromba murungu mpairio na murungu emwira ingugi ya njara ciaku mutana ngetharima maromba jaku jandipenda na uko na murungu oku. That is the one nuwa konturaga maromba jaku kinya mwamba wengwa na romba ka mwathani ntongerie na ndeta bolekira kona but ni dipenda mwathani urakona mantu jawe uko pawe ku ira wina yo nera murungu akwete utumba mutumira ati ambeto kuongeza akwa inya no ete para ukugira kali ukura mantu angu chine kuga mwathani amwenya no gwita akauga ariromba kenda nto para baina ale bagwita ngugete batikaite kugaruka ethra mbejiji tieto asbani gutukungi no get me okay sindie buteka itangu iwo kugira sindie mugia ngugi very few sindie bwendira na kwa kachukuru ugeta kirima na kite chukuru ni ndira na kwa kambi cha polisi ugeta na kiakia kwicho ante kutika mu polisi tena kambi na ndira na kwa tuana to chukuru basaris chucho ndote no ite kudidwa kintu kira kurombera ate kurombera sindie airom CDF we nayo na nuko ne ikotra kono bisiyewe airombera mbekine kitigara kwa thirikari nikenda febe kuoneka ya kuendera settlement nikenda project ira kireku icha settlement ile itadira nikenda ikadira na thirikari jibaki meonda mkono na nabugire bongo na to ko augire ali unga thirikari mkono ametegete na amete kanya nikenda kona ngugire kali tembere 2027 eitangugiri ku na inya ugwe no ngawe bright uturo wente muntu njano kenya kumenye muntu tena wina method nuturo mugwete njai kure bright buitaniano. That is why I'm saying this maromba jatebuki maromba ijamega the other thing uchokerie kare kure madwa CDF ugenke ndo tu kumwetu tenya tulunga settlement wona ule kara na wona matu ukuge ina ajali there is one thing kitu kila kizairwa kiliona na mantu ya mtu na jaku tunedona mantu ya tofauti na madhuganyo yaku na yako imwanya muno ndomba kuthwa uni mtwagara inya ko egwitia na njira fulani nago twage ku egwitia na njira fulani ndomba kuthwa uni mpenda ndomba rukire nikenda nguye ko yumbika ozo mbije kombika lakini mbegera ira maromba ndiko gituma kwira mantu ja mingi ni Kenya jaro kone jagita mbere na jaro kone jibwa muno ndeni meru antu baba balenda kenda bila mbechira chao cha utilized mbechira cha international government nikendi komba kwa utilized itekeja kuja kwendura itechoke turi choka gwititiri ngugi iko kona antu mando ya mingi bakatanete ajo na bakenda president yona gwitongo na president nyana we obwali na kwenda kugwata antu bamiru jana na tendo batia kwenda na antu bamiru na kwenda bamunga mkono yote nuja antu atuzenu jena antu aomo inkwilire ndio kiasi ne atari noteno matujawa yomba kubwira negitera gwitangugi gitera kumira thirikari let me tell you igitera kumira thirikari imwaka kumadai tukwaria liurone babire kudhiuruka mwaka katika kana mudia jo 2026 yo babitikuwa badire ngugi uchiao nilo babitikuwa tuemenya edwa baka support thirikari kana batime support na niyo baiteta kuka bakauka bongo and I'm telling you uko nija jumbe wa miru bodhi bangana teu kenda ndienda kwa mwaka Februari
atugenya tukagwenya February 2027 niyo kwenda kwa ira asiri ndiye ndo kura ukeja kwetu ukeja gutwe ko tingi tukirone kamiru and I put that one to the bank and tubara bombo utigara dirikali ne ya Ruto MP zibaiba miru batikuru kabazatu na nukumenya kwi report chithira ikiumira cia control of budget gitegera utumiri bwa mbesha cia muinge muno kiri docket ya manto yeye weyani bwa mbasari ndikwenda twagara kiri nteto yu muno nonto ni report chithira igikinyira inyambere ya abunge inde Itabateri na manto ya control of what you intend to alidia. That's another department altogether. Yeto turalidia buiti na mbere. Mwelekera jo siasa. Yutu ina juda ina centuryment. Yutu kwa alidia. Ndo wana tuaje centuryment mwelekera jo siasa yutu alidia mburi atiri maromba. Zikiali mwele no. Na ndete kidia tu kinyataria no ntoko yongwenda tu itatibu bombere tukuthiria bubwa control of budget anda wa naringa murashi mathabu ya muinge na ngaringa murashi na kwi bobai baginyithirwa garo ya EACC rwangi rwa kuthoya utumiri bwa mbeca cia muinge kana na kurwa na nkukumo ngavana ntwethingia na ri kutwakinya au inde ni mbitigiria ngoe karono gakai na nonto kwino kwenda gatukinyithia anabaile omwaka ya kubuithia bora amocia tekuwete ounge amwira atire umeankaua na airo menyenkaua garo nande nonto ina shilingi 10 eta ore pipitore ore ma ondomia ingire nkaua bora itirete othithirie mwana ono kumenya nonto no kira kibogo ke muciari mbeca irareta ore tika kwenda nonto nende na thaniro gintu gitwa leverage erwa ukarema kubuthia ukumenya oni nkaua na umenye result consequences ya oni kuwa muzea au chambura ka utumira leverage na nkauri atire abunge bakenda bamero na inyareo the county administration governor mutuonto thingi na inya senator bonde abunge bamero barina rumbo rumwe tutam ka kwifelire antwana rais abairite uwe kirimangushini waria umenye murashi yaringiro mathabu yaku ututumire mbeca bo yankaruta kafelka ngwiki EACC ungerobwo ka kwifelire antwana onto bonde bakwina rumbo rumwe tiwe akuria kiuria kiambata uria nonto bwa isha ite kutanguge otwa kuria anonto bwa ya fonda bwa usingi mbeca cio tumiro akiri waki bwa mathoko na yo ya utangera mbeca na yate kwagiridwa yamwe yatie nusu ningi kwa kuria kiuria kira akinya bakuri nonto bwa ibici ikaongelwa January 20 nonto arito bangrenen bakuthiria na capitation money ibati gwithira etengerwa na itenera kibaki ni ari free elementary education nundu bate kuria shuri bibia bata kana ya bapinga mirandi na miswanda ira yokilokira kire mbunge kire ni computer misuse and cyber crime act nundu baya bunge bamero bakoneka yaka bari atumumu ntaona ntaigwa irumbo akiba kuina ro tutam kakwino bakinyire mbaya bayro okabuithia utajujwe ni pedana kiasi ile leo Nigo tumakura no mwaka jani umpekanya mbere sekakire dinara kuoneni. Na niyo tukueleza na nanga kueleza yongwa. Antu baba batena jangu kwa ya interest yao ni mwe. Bone feba kana antu bamenye kwengu baba itirite. Kulingana na tukinyite jana chono na nipa tena jo. No tuwai. Ukajoteka mantu yatu kuona ndene miru na ndi kulingana singira tuineo. Iji na ndi lenda kwa lidia mantu yatu kwendo the ground. Na niyo kone niyo bamikinyizitie na ijo baina jona ndi ijo kone itetelea baina leo na muno baleja itetelea ini musiri dali kuja ndene miru na bakombine tabaiti mwe miru bera na bakarue bale amwe nikenda ungo badro omudali mnala kwa kugwa ku project ya kwestoete bakugwate gwito mbetetera bonde na antu baba ibeta kwa sita taka batita kwa nilikinya te kale ukinya utire batita kwa every month pone ebana jumbe bonza bamiru bageto abesita
na ndira bageto uko geta wadi bwaku wadi wote sinwa constituency problem mekune iri kuna udho wadi geto nenkandire ndipo gachoka with the next day atubabu ina boba group eje bwina ono weka kwa utata yuga tutawgire this thing and this thing must be done in settlement kana buri uga tutatigire president tuga getuke kididwe na ini okuona bekete unity egwite ya utata nikenda mazo ba push bale amwe bonda ba group yemwe ba group ya MP na nominated MP na nyana senator musira kini senator atidwali ndene muno na ini okuona kuita kugwa romba kuita kuina likenda gutika atuka bagito push matu kumuntu uriku na bagito push na president jale mera. That is what to give me the fact that balenda kuona unity na balenda gutura unity works na balenda gutura baka force matu bale amwe they can work na balenda gutura babali ture ile merete baka gweta da baka fight bale amwe ige tukemo kya bateria above the project inge national project ila nakyo teka basi kuja utetera iji na amiru ila babasi kuja utetera bunge na teka ba ibonka in that parliament to in everybody from Kenya wajaki school fees ibati utetera in the national assembly wajaki sha ibati utetera national assembly wajaki manze yange bati utetera na indi barabara chetu babati kwambilia naja bagite atyo na ila nachitetera kiri national ile kulia kiuragia ukolia kiulio kwa barabara kwa kule kazi zote kiulio lo gacho kiulio ndio yakara indi mwebunka bugata push tumeta pushing buli 9 MPs ndipo kwatinye kulu president bukalia language imwe na ibu makamiru bwijini atabweta kubuga teka bwita branding ibwita bwije bweta kubuga ate bwana Mbwiri no nditete break in the next 2 minutes kwe kiurio tachokia na amu iba kuthetera mirandi ingi ya barabara indi na icho kiuriki tuithire tuitite break ine ntaikua mubunge wa Meru garone abunge mujimone Nairobi akivitira mantosha ntaikua mubunge garone ya rais garone ya bunge kuma Meru akivitira na amu ni jwa abunge bonde bati kuthetera na lakini ndo itu kwariria siasa ba Meru abunge ba Meru oweno uriko waikua akivitira mpangarato na hiki kiuchumi mubunge kuma Meru ituika kwa bange bakitheta ni koria negangu koria ango koria kebata timo bunge okwano kebata re no ntubwa tutaikwa abunge baki lalamika yaigi mpangarato na kiuchumi kuma Meru na no ntubwa tagaroni ya rais oraiko bakiwa dali choge kiuri nenda kumenya atiri sandie mubunge okugusu shai undi wabonde kenda atuka tuko moto muone ndi wabonde kenda no tukone ale akui kibonde kenda areo ango kudi atiri kibyo tukauko muno tukagwata we ni ale sikire ugori tuamugwata ate tukamulia matwacha nikino tubutariria tukaja tukoitwa mugwatire so adisu katubulora na ugire because this thing is becoming a in the fresh manzo ya cha tumwe kinyego kuweta deu teka kugano na iye akuga manzo yete do in the fresh na teke mujumbe wa Meru ini ajumbe bonda ba Kenya is becoming a fresh in modo to kumenya manzo ya cha jongo bi kulengi ya kibomo jongwa I'm telling you the truth utoko mnyimbi kulenge kibomo kila tuina kyo utoko mnyimbi kulenge the education sector wojoke nyala waje kibitali yongwa ti apatu wa musha kibitali kyongwa utoko menya what is happening inside utoko wata mu negi utoma kura matu ya mwe ya international katu kwa gilio jago ya mwankan in details tuone details yirumatia na nya ugo weta na uni data unyo gedia wali ya mujumbe okubire bitu kurania na nimba dia noka gule bitu kurania doke mania sorry Germania da tuge unyo ituri bitu mabukaro na nona ungeno mabukaro na nona na nyoke ja kumbeka gukeja mwadhani ke tuteza by next week ukeja kugwata umwe kinyoneja mwalike ninguti kya keja umwere ka kurigiro kuna biule bibi umumono
ya bingi twala kipindi ki mujana ju twala aju ndiyo ju muno watu kangu chwembo ne bano kukalidi ndubura wali ndio bameru nyale uwe director kuma ke uwe duli no one of the sitting MPs in parliament onchokile kule gasha onchokile kule ke education onchokile kule ke hospitali no onchokile kule imbi mutu mabwina rumbo rumwe no tutam na butu guswa thirikari na butu guswa thirikari na mugambo ju ugambi buboku batwikia mbreki ya mbere akire egaro tukiringa ime tuchokera ukethira gitutariria yegie utongere bwa thirikari ya county ya Meru kwingutu mbigitwe ngenda kithira cine kinyiro withira okili kithia kwi bamwe baunjaira mpatho kiri thirikari ya mutuma ntwethingia bakiukia maratasi official na confidential bakiye ikia rutero rungi rwa kawira mwangaza bakiike siri cia thirikari ya mutuma ntwethingia kiri kawira mwangaza ukethira witwira no ni bao ni undu babuthakia bu na kithia ni ngutu nderi kana ni mantu jongwa atumbige kwithira tukeya wata na kuwa ni nteto iri gutunduka kuma kiri metha ya Meru TV tucokerete mbito wa Kabumutharimi turi na Buri Basa twacokera na nteto iu kuthuya siasa cia kaunti ya Meru. Gikundi gia St. Agnes Welfare ni bakugwata ugeni twana twatweije bakagimarwo kuma wanene mwanka untogima anabaha bagataro ke motorere na kinyagi Ukristo kwamberia ntariki ya 10 cia mweri jwa 11 mwaka jo ni mutaratara jure jugete na mbere kwa gita kabiume bieri chukuru ya St. Agnes Marega Mikindori mwana aribatara kujana karai sabuni tissue muringeti bedsheet karamu na yuku spirit, towel, slippers, kinyanza na pia ijirichi ya gloves. Muchari, ukarira mwana waku ngiri tantatu wake na bakajuko kuma Mikindori mwanka chukuru ya St. Agnes Marega. Kumenya manto nkoroki turingirezi mongo kurokira namba iji 0725-977-114 kana 0791-575-600 kana 0705-518-000. Rete mwana waku ni wagakuru na njira chake nandi. Anwijino waranire no bichichi ya Meru TV na There FM ukaiwa kore nontobote okugweria kumakire programu ire igwetaruone nandi no utume maoni jaku gukurokira email yetu eriani merutv.complaintcenter@gmail.com kana uturingire thimu gukurokira 0114-190-962. Meru TV chionere mwanya. Ni bwega muno nontuboita na mbere kurumirira Meru TV mu ogicionera mwanya twitete na mbere kuringa ime bando ni asubuhi ngona thitha tukirikiti ndeka kenda na tugucokera rwaria rwa ntuko ni mwerekera jwa siasa account ya Meru kire barabonde batuthingatirite kire mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya na walola na wacheki ngubira thank you very much kire YouTube @Meru TV Kenya pia na walola na wacheki na asante sana nonto bwago togwa tambaru na gwetana batu ikinya kwa ikinya tokiringa eme turina muthuyo gisiasa Bweri Mbasa na gokari na ndande cia gisiasa Kristundi yetu cia Meru TV tukimurika siasa cia Meru mwanga munene omburia ndiate akuri ndiate abantu jagwita na mbere ini no bu kuri no bu siasa jitite na mbere kujukia mukondo jungi kale tuneka Meru tugigarukira mantu nande
ja county ya Meru. Meza tunyagi kaunti ya Meru. Thirikari ya county. Kwe kandu twatiga kiuria kingyo kuriti. Imbiongo kwendelea ndene ya Meru. Ukeja utega. Mbere empowerment ikajekera ira kinyira buriki. Ya kindiki. Ya kindiki. Nikaje kinyita buriki. Na kinyita buriki no mwaga kuba kuna alternative. Ya empowerment je bet ukura diuruka gwa ni atagwa kala kaka akira buruka ni atagwa kala. That is party mwe MP babe to kona bakidiuruka. Ni party mwe yanguitangugira kindiki araita lakini kaito ina another way. Ya kudiuruka na ndio kona bakialiria tu. Hizo miringo round yenko miringo round hii ila ni empowerment ni empowerment in another form na hiyo no mwaka MP ba mitaki area yaona ndio yote la kudika dizagia na hivi utuma kuira it's part and parcel of an empowerment but this time it's being directed by the MPs na oni bwana Bweri manto miringo round ndayona muno kire ikundi biekoro baba abilitie ibo babithaki miringo round ntikwenda kuongela ngirugi abu kando wake mantu amiringo round ndayona muno kiri kundi biekuru lakini tukona abunge nabo akibwithia miringo round da shuri batikorwa ilde tuteoria shuria ntikwenda kuongela ngukio na ntikwenda gwita andu gatiri miringo round hii is part of the empowerment indirected kibakindike they know about it naiba kumenya empowerment ule gwita naiba kumenya meri ngwira ndio meta meri ngura undi naiba kumenya meaning yeo indi no kumenya nige gutuma wone igeta county negatu okairi every constituency utioba teta ne kile every constituency better round wakati okairi rombo irora bakati okairi beje na bila bagaita me witurete round at this time ri tukatoka nai meba tichoko na rombo rukairi basi joko tueta michemano je bakeja na into mingi na inga mwanya dia to bakeja bagwirirwe so expect them to be back again anytime by starting next year kana nyola ndi wone bakeja na into mingi bya mwanya muno na mbere tu twagara ndene ya utongere bwa thirikari county ya Meru emutuma twethingia abunge ni ma ibawita miringo round na kinya senator Meru Kadhuri Murungi no agita na mbere kuina rwimbo nikindike na inya bunge barua nikindike iketu nikindike indi Oburu Odinga mutongeria wa kiama kia ODM party nyuma ya gikuo kia Raila Amolo Odinga hakithana utongeria bwa kiama ke augite mambo ni mawili aidha twithire turi na presidential election 2027 na kivira tukethira tukigwata mbaru Rais William Samoei Ruto kiri manto yawe ya tutam nanga tuthanitwe giti kia naibu wa rais giti nande kiri na kindike namna gani kimeumana ama bandu akija umana bandu no tubwai no gona rais andite kambi no mea Western na Nyanza tuyo Oburu no mwaka irrelevant no mwaka ali mantu je gwa kwa na kaja ali ankuruki na ukeje utega otia tuokejoge nyuma le wejau ya leo kuga mantu ya kindiki meko mantu kindiki wali mbere zatonya kikwire kumburagi nyakire tu kumantu alirie kile tu tuwe wa very foolish mantu ntaigro yangoria mantu ya tu wiridi na uge wifuri watu kwa support mtorori kwenu ni uamina akamini buka leo support kile tu babu amini buka leo support kindiki wa very foolish nanya kwa biru ile mbere nyao tekura chenu kwenda kairi kinyabu kale mukandika kama tini nyo zijonkenda lakini we are foolish lakini ali mantu yuwe uteka mantu ya dwali ro igwita mbere kati mbakuye chiku antu beja kuja antu bameru beja kujukia dwali cha kindiki je kai gwita igumba china irumi twisi tutekugo anyway kaja gwato jage kandu katu jena deja Oburu ya Oburu araukire tukaja kwithirwa tutena ndipi batu bya no government ukejoteka mtu yote agetia de kindiki kandi pia na tubangana na numba tukubera ni miti nege tukira tubati uteka hata tubati uteka strength ya Nyanza baka combine bondo ndo combine abeti tontumwe it will be possible bakona DP we kugira
wirusifuna adibabu wino bakwatanira na baba ngini kenda baba tejendwa kana wesani nayo bamunde bani bakauga ata bakenya ndweneje kagwa karate menyoke yutega ndwene baina yo ndweje na tubaza tu ninda kwirito kaini mbwando kandona je kanda daliti manduja waja kwenda group embere bu original Raila family na baba kenda bagwatene abo na Raila family watena bolengo bakino buru bakina mwini na Ajang Nyong'o, those very strong Nyasa politicians. Yuno kupembele leo. And group yejere ne gocheta outside Nyasa lakini ba support their ODM dam. This is kina Sifuna, kina Babu Wino, kina what do you call this other man? PK Salasia. PK Salasia. And there's still another one who karaga kubia Kalendi. Caleb Amisi. Yeah? Caleb Amisi. Caleb Amisi. Nwekugera. That's another group. Onge of course governor wa Mombasa Abdulswamad Nasri. Inyaboni atongerekere ula ndio Abdulnasri ni atongera very strong ili batumitenyan. Yeah. You know group ejire, you know group ejire. Group ejire tu and a very powerful one. Ni influence ile kedo ena they was appointed ministers. The appointed ministers in Nyanza. There are 4 of them, but very influential. Tuna Bandi, tuna this, Tubeta, Opio Adai. Opio Adai. You know of them. Wikili for Paranya. Paranya. Asan Joho. Asan Joho. No, but Asan Joho, na kwa kali ni ministers babangi. Now the question is, and Baba born the group when you can watanira, the Raila family, you get Tikidia, and Baba outside the warrant. Bakina Sifuna. Ibedere teba batikiria. No, kuitikiria no betikiria. Ibedere teba itikiria ibonto. No, ndekwa witikirwa na kanywa. Wakia makia witikirwa na kanywa itasawa. Ombuli uka tuendelea mbigwira hii. Kwina nguvu ngine kule ministers ni witikirwa kilinyasa. That is why wonere omburu akinyankagirwa gitikiria na antubara bebe tumankuru antubara barenda gitikia Raila. Kidrwa kena dissident kana one of the close families or Raila wengwa Oburu Odinga. Oburu Odinga kaninya te Oburu Odinga no bare gone Oburu bantu bali ka Oburu karakareo Oburu nwe bane kere mtu mwe direct either mudako Raila nuko na Raila spokesman is it the spokesman of family yao that means matuja Raila yo mbeno you ni customs you ni ontwire bawe nonto i kiambere mwana mbere wono yukagentu biembere ikyo kira we aile ndo kwana sadia tubaba getate ndikumenya uri Mbandi baka karandi groupe tikaniri uri mo kyama ke baugo mata kwiro jalio oburu no pa dukite kyama ge kyao ntije ura muntu wake jo mwira I don't know ntije bakera natia ntije rwali rukubakaria na ntije bikedo elea ya waiting to see tuone rwali rugete kaniri rwali ku jonto Mombasa tumwitatia Nasir Abdulswamad Abdulnasir ura bakeja witikaniria na bakina orengo bauga mwerekera yumwe nyo kwaga baketikaniria ate na no tweterete tuona kwagara ome appointira kwenda omeruta ya deputy president no ndo DM ikiama kirinenya more than 20 years ikiama kithirite kithirite na mbere siasa cia county ya Meru ni buntu nkura kiatire Oburu Odinga ari acting party leader wa ODM Krinek ibari na mushamanio na governing body ya kiama kia ODM na yarakwaria ariaria iri position ya party kana mwerekera jura kiama kia ODM kwenda kujukia kivira ti kwewa kia NDP badu totitonga mantu jau babu kabo kaisukuma kana tu ingwa twithire turi na mugombea wetu wa urais kindikiri ikiri mathematics ya 2027 atiku kana haiku nondo nande ODM Rais Ruto nakwenda kurutanira nguginio kindaithira kinerate gikabukira kia ODM kitongeretwe ni Raila Amolo Odinga Western Nyanza na Coast na Northeastern unikorwa bakitukimo wake mpe antubata mbonedwa bakeja kudwa bakagwatanira ibakeja kumpa kwaje na ya rumu group ndio tendea chio ndika tuteu ndio tendea group ile tu ndio kula cha Nyanza
ministers na baba nge about send ruo Nyanza bakeje kugwatanira antu amwe na bagetekanira umuburu uga bagetekanira ndipino monka yumenyanza I'm telling you kidiki sirost I'm telling you kidiki atona gitikimu imeenda na ikaenda president Jatumba wita against group ile akamenya pale amwe bonde menye kile atoma atwara ile teka mtu akaikingi achutelira kenda munenkera kuria Nyanza no que yo tenga kindiki popularity waka na kura chao ili kuma Mount Kenya nara ukajeka ukali ikiagituru gachagua ule tubati kuwa tuina mtu wetu wa Mount Kenya sauti yetu ite kumira bulu la bati kumira so the only thing which can happen kakumba kutuka kindiki para bagete kanidi na president jaga ite kidi akona bagu ite kanidi ati IDP bakona na bai na bamu gwata mbaru ati bai nawe umenye kadwa huyu kindiki awakindiki can do with them na ino ngakeja kuba ndo ikeja kumira kya Nyanza na bambandi na babangi gwatuka batiralia rumwe rwa ODM is the biggest party we have now so far and the oldest gwatuka bakure mwikwa rwa rumwe the oldest front Kenya na KANU no the oldest gwatuka bakure mwikwa rwa rumwe as I'm telling to tell you rwa kale makuma rumwe then kidiki safe antu baka gwatanira ODM ikejanera ini more atwire ikadimani DP iri ODM umenye kidika kudira na nibukuri nande mbitekiria tudire twitonya thirikari mutumanto ithingia akwi mantu ni mwikwa na tika ndina kilikithia ke mantu ya indi kwi bara baringiro karamu kiri thirikari ya county na baithirite kionania kurewa kunganiro kwao areo bwana James Mutia na Beubangi baithirite bakionania kurega kunganiro kwao nonto bakira bakuwa ni unconstitutional unlawful termination ya ngugi ciao ni thirikari mutumanto ithingia ruterungi kwinguto cigotamba ntekumegithia cina kilikithia ati bamwe babuturoe kabari wasaliti kana baendakia siri cia thirikari kiri upinzani tina kilikithia mantu jau nanga kithira wina kilikithia mantu jau withira weituika werone inya tukiagara kiri thirikari kaunti ya Meru mbere tina kilikithia kiongwa kire kinene indi ripoti iwireo ripoti ekuwa information ikiuma ugwa nwije noregwa ni usiu noregagwa mtu wetwa murega baichu no tangaza akauga kwa tweta akanyoni mtu ili ndarega kuga no akauga report ije kwijania nduma wa county na ndine kuri kanyoni mtu na kanyoni mtu kaidwa kai county na ikuga itangugi akauga wengo tibi into mpenda kuma county nembaga yo tumbio mtu okwariku mazoea kudhiuruka na jadhiuruka na uko nokulika nya minister tikija kwa announce ndia ngabana mutumanto ithingia announce cabinet yawe nyamwira ni erikite names ichari kwa bureau security in social media bio the people who will be the cabinet na ikuora bwanu ura ni atanya mwichari ni atamato jakinyerika mutuma kiambia kwa announce the next day ugoroba tukwe message ili cyaro cyonde ukeja kuita kima tujela ja kwa libwa ya roma account ine thirikari ki organize bure ku organize mazwa jendo yombite na ja kedo la jali ikuru ile inale itawata yu tumburi ndio ya ndo ajali so ukeja uteka bwega kule atubaleza yu bali obisine muthenya wale mubine mutumanto ithingia muthenya na batinda gutangugi kuma the moyo tuko bakethwa bali obisine ngaba forma ngaba na kaura mwangasa bakethwa baikuna batinda gutangugi kucho tuko ibaraita yani kyo kuona dire irale kile kumbe tuba wakatende kana mutia huo ugiraki we gota group kana wale wale no niko mejo kana no mwa baraba ba kuwa it was unlawful termination roughly na ina kesi ya raikitie ange ezo kwa discipline court kana ezo bakuru yali ntiamenya ene na ina kesi kitie kugati we kengi ngugeni unlawfully. And let me tell you, there are so many who are going, and I can guarantee you that there are so many who utumba ukanana mtu
Ungugine na leo kwa kaikagia mantu jalo kudidia kile code of regulations yuga kwige Twitter official secret act ukeje guita message moyo ofisi ile secret na no saina no ga sainidwa pati ile ko bati kutheko utheka kwa 7 years kana 10 mwera kana iseti bio 7 years ili miaka kana okalingwa 2 million fine no mwaka umenyeke uwe information iyo mumate no mikiate na kubutwa ngugi kura gweja apart from kubungwa ngugi utikara kukairi yo tolinde uko no lile secret na uko tini information izirikali ukomba kumali au mekizirikali ile liku na ile wiga mwokirwa you have to obey the government of the day uko doni wo kwitira ngugi utibati kudo na zirikali ngi apart from wiro kusako that is where we are ikiwa tuma kwira bya mgoso mini kwe bamwe tuije baitango icha mwanya ile tuire watia ile kiate agine the governor kwe batuije ba kama tantu ba tigoba ba kombora maroli ja kaitagia to ba guita kugambu we know them kwe bange tuije bali na miangu mantu yao ya mwanya lakini some have reformed lakini ukaja kuba uko tali reform nyana ndio yote kwina ali kile kingabana na gufugira ngabana muntu muri okuna wali ukedo ina wali witiki tu mge kale ka gutiga wa interdicted because you are not serving the government of the day uko wikiare ngugine buri Meru County wikioni kendo kwamba utende the president governor mutuma twidinkia akomba gufofiro matu jara kwenda gwitira antu bameru kana kameru kana akaliba miru nikenda project kiawe ikomba kwita ikedwa na ikinyereka ukeja kudwa ngugie kwikendro eli interrupt what he is doing ukeja kudwa ngugie kwikendro eli gupinga na ka gupinga ngugiro ewo katwika ukumishwa ubwo itikinyereka niyo kuone inya si zibera ko ibente ngugie na mabuganyo jao na baina freedom yao nikena ngugie yawe gakinyanira iki gutuma kure kinyaindi na litika banguto bamba kuriba ibarungiki kwina bange bakeja ndasa mukam because ndio kadona makosa ngugine utiro ngugine buntu kwa civil service gutira tu batirungika kwa note department gitirungika antu apart from county ugo te kuona nya PH erungiko you have seen that urone nya minister wengo erungiko mithika na butiro ngugi bange bakabutu nye kubutwa nguya mithika no tubwa kwithura mbio kwimantu bakweta na the government of the day na ndike utuma kwira government yonde ile national ile county ugo geta against the government iro gwitira ngugi utota utimigyo the rotigariti abyo bya ngumba utigariti abyo kwa rudha uka interdicted ukana kiti ekwe gategero yonwa ko kengwa kulingana na committee ile disciplinary committee ile keduro emitite ile kiti ekwe ile kadide no ile kauna no fit ni wekwinga na utina ange muita because that is the committee ile mundu nawe na ikyo tuma kula nande we are talking kuri group we radio ile ikagia mantu ile ikagia muranga baitu mantu na tumbuni everything ile adide with the government na para itamba kaitenya details because ina tubane ne they are very big people para kwata paka wote nyende memo ile ile paka tura computers paka tura kinya communication inyaki antu baba very senior county paka tura kaba utiko batia turaka tungi utuma kwenda no mwaka kwenda honda mwaka something must be done no mwaka gabana ikalie nyao kiandu akala kudido batumba kwitirana na bamerunguge akaitanto bamerunguge atokeba kuli antu baraje bakundisot information kuli antu baraje bakundisot working kuli antu baraje batikuona kuona ukiendelea and you are with them no gutuma kwenda no mwaka kwenda gintu kira kikomba kuligira gintu hiki nikio utuma kwenda tiba gwakibageta tibo kibageta koti bakebo ikoti bejenyo igeti wa moyo ndu utiro makosa yatia makosa sure na I mean that point report sha otumiri bombe sha mwinge ikidera ikiumira either irutini auditor general kana controller of budget miro nionekana maratasi ya buti tuireta wa cooking the numbers numbers karema kwerekana bora ibati ni bibi ari thina uchokera ukaini kire koringo marashi kwa madhabu ya thirikari county ya Meru kwe madhabu
ya kara ya wage bill muno wage bill ya taona ya mutaratarene ni mibiongo byari athina ukayoteka thirikari tuna thirikari igiri no thirikari ithatu iri kurukite kuna thirikari ya Munya kuna thirikari ya Kiraito na kuna thirikari ya Kawira na mathiĩ gũtajwo thiba mũno tirongi jariku ya thirikari inya marandu ya rombi na inya marandu ya rombi na ingwitikia gavana Mutonto Thinge na ari garone ya EACC ugateka mathuja etite kwariria etite kwariria ya mwenja mismanagement ya beti kugira marandu ya rombi jatikinyetie lakini mutumete kabati gwitochoke birio biu mutumete te gavana ayajana green right tikwa jana green right asach igwe establishment ya yari gitaririku no makedo ari owengwa na ari kumale iro wetire igwa kigwana ndi para baero mbete abali ho thirikari o ina ndira yukire nyamba je gitera mbio David ete adira budget na ndike utuma one iro kumukire kumakuro yukije 15 million kurungi na 40 kuru ina 30 yintu yaki na uwalije mandu ya anti corruption kana ometambio EACC atoba igwe gitochwa nirogirira ndikejana ikengana mtu individual ogora le biyu ugo geta gweto ngekuri very soon tukona antu baba gitochwa ngekuri bible ina likia kuna uchi kiakalia na tikiwa kibanga joge kya roni ku tukugira omuntu akachogea management yo thirikari yewe bete kira kya igitare yakuri akinya mbanje onditie thigwa mwaka jwaku jwa follow on you jwa follow on Kiraito no getochoke biu biagwira former governor impeaching governor Kawira Mwangaza no getochokia bete kyawe kiakalia te ina management yumite kinya munye gitero ikaro kinya agete nyewe guchokia na kyo mutuma na kyo igado ikaliyo baguchika do ikaliyo ndo ticho na ilio na nyakyo no makanyo bageta ko onde tiko rutu tichokania and onde tiko is not a crime na onde tiko elete kuati makosa onde tiko eleka kuibio yuragia ikauga mbere etwitikanira mathio twirani evidence yeku mbeke yelo no lile tote ameona bakure do sitirete ntobia biatumirwe you know ito onde tiko ochokia onde tikweli na ndio bachokeria na ntobi ochokia na ndibwa pa kuira na ndi onde tikweli oleta ni ukugwata utiromba ochokia bwega kana mbeki utitumire na njira yagirite yontu itegwitane na jaro twau na ndio iko kotini na oni to mandigarani mandu ya yonde antu baile kana itengo biele birabati kwithira bike with the oversight thirikari cia county ni igaro ya maseneta na county assembly ntaikwa Kadhuru Murungi akigweta mantu yigio tumiri bubo ibombesha mantu alonira ikwirwa na ntaikwa inya county assembly ya Mero ma MCA ba kyuri shuri bia bata shuri birito mangavana barekwa yigi loni ni atumirwa loni ya rombero rotari wa na mbesi jatumirike nite jatumirwe bukari kuma thirikari ya Munya wete Kiraito weta ya wari governor Kawira Mwangaza ni ntu bakiri na Kadhuri muno ntigwa kiaria yau yarakwaria sana ya tuta ni ntigura niki antena kwa lile yau tutwira na senator bangi tutwira na senator umbere na county tutwira cho county ingi ithatu na biuria biuga no batwire ku na mantu jo wariria no jatura ku na mantu jatu kugira no jatura ku iko na the senator mbere twamwita Kiraito Murungi twori senator mbere mbere second senator uri ku mfika linturi dali senator anuwe Kadhuri Murungi okay senator mbere atalia senator mbere atalia senator mbere atalia county mbere etalia county assembly mbere etalia county assembly igiri etalia county assembly ithatu etalia kuugua baba iku batibati kwaria na ari baba iku me pomba kwithura ba follow the same route na uni ntiomba kwira kuri mbito mabara yakwari there is a possibility inside there which might be beyond us omba kwitha kunguienderaga ndene aria tutiere kunguienderaga yenderaga obara beje bauga baje bakuniko obara senator mbere ugaria akayingiro obaire ugaria akayingirwa obara twina akariria
assembly mbere yuga yaria ekaingwa yajire yuga yari. So according to me there's something which happens there around kugitukiriuruka na tebwereje kontinente kambiji inda bera kwenda listen ile atumaga tumbo mbara kwa liga mbecho ntungawe kati assembly ne wa assess mbecha nguge senate ne wa assess mbecha kana kuthithia accountability na inde ikagwa kome makasi ora ori mugarigite wa budget agikuthuranga ikutho mutatara jwa e-procurement na inya mwenda ithile mutongiri wa barabara minority leader inyawe agikuthuranga ikutho ninya kithira aina kioto ge gutuika senator wa kuthuya mantu kana kubithiria oversight thirikari ya county Meru indi ntaba ikwa ba kiuri shuria bibirito biye mantu jaraja kumburwa nonto governor mutumuntu thingie wita mbere ya rwangiro rwa uchunkuna mantu jaje iye otumiri bombe sha mwinge expected bara bausikana mantu budget bara bausikana mantu ya oversight bethira bakiuri hao mari na tukiurwa inya nara Nairobi batu twina mashinani itukwenda kuri nonto bese ishia Mumero mogiti ogoti nonto bwae kwa kareo nonto irandu riri arombero na Mumero nwe akagitoro goti sezira Meru ba Korea onto ita kire mantu yigi mirandi yoiti nambere kumbe ni rando ikethera kirea shuri abiu kidogo ntaikwa inyarira kuri na atongeri bakubelonka kirishi gombunge wakina dumbo tofauti ntaikwa rumbo rwa kuri shuria kino rumbo ruka ye karurite na nyani tari gona rukwiniro munu. I'm trying to dig out. Gone na rumbo yi mantu ya kule onto ouga idire na lite mantu ya mwenda idire na lite mantu ya session procurement procurement enya komi makasi na lite mantu ya lakini wale rutetira mono ilo balile rwakaje karugwitira lakini twabikira itugoro lero yakarwindene yeka procurement procurement yeka umita mwaka eguru koti ni areganene na mantu yu na yelo amwa indi no ntuba ishuri bibi utumire bombesha bite kuwa dai kwa mtu akiringa utwa mwaka na indi gwa kiure kiu utwa ndegwa mantu yakija ntira menye idire baba ingira mantu yu na makasi ntira menya na ta wakalire but katu expect they know katu expect ba kwa mantu ya kwenda kulira ndene uja kaumira mea mantu kuona ja procurement dirikali onde wati procurement department na procurement department ira chonde ikeja kubo itede tabwa ga dirikali unegwire so procurement ne bati kubo given the first priority in any government na kuonwa kurani bwega so no mwaka procurement department ira ni bwega dikende bi Meru county mbagwita mbere bwega dikende bi national government mbagwita mbere bwega so no mwaka tutegete procurement urekani na Jumamosi Senator Kadhuri Murongi na aririe na aoneka kirega kunganirwa na kinogua ni kirakuwa isiasa cia mapema cia DMK Kiogora wa Abogeta West na MCA wa Githe mwenda ithile cia gitikia Senate aibara kujeni pole masaa bando wa itiki kirombo inya na meri itandatu ntukume onto bugo bongo dambere ka empe karingwa inde mkikiogora nacho ketie kiure kiu na akaua oni ntambirie siasa za mapema oni nde kuraya na kwithira mambireti siasa kiranko na gita na mbere ibabwe ore seneta wa Meru Kadhuri Murongi na abunge bogotithia na mbere siasa cia Rais William Ruto na Kindiki cia Kenya Kwanza cia tutam oniende tema ando asiasa ni babu nkona bogethi longa nkirano agitigia Senate kirano gitigia Senate atu gikiate itikinyete kyo umekana ngiri tu gota tuna mwaka na nusu tukambilia siasa lakini ndiye mgengo mugwata antu amwe au akwenye kadirikali erugulire siasa ne erugulire o okeja kudana digwa baina mazoea ya kudhiuruka siasa hiyo kuona igita michemanio ne for example nitakwenda mpipa kudhiuruka
ndiye MP bakudhuru kamesema ni after talking after mimi siasa na bakali dianto na baadhi dianto batera kugusa one of the politics in Meru na chuma kukwati dani cha national na cha Meru bakima tutambeje kibazo beje bana cheza ni titekinyi but mtu wa Kenya ina right yao chiaria ula kuona ni huko bati kwa kukali na huko nuwe priority ya kunyoka na kwambia cheza cha kuliro kambilia iba atoka uga sustain politics you mwende idira akaigwa aka sustain his politics for 2 years it's okay kaka bati kugibanu ndiye Mkenya akaigwa cheza cha anaenda chambilia na ndiye senate it's okay kabati kuwero ate kana med yiji no dutu meta kiasa yiji nandi yiji ni kuanti kana gutonya kile antu gona tabakwenda mbere ugo tira ibanga so wende kwa kaba mwende zile bai kiasa ni this same kaba kwenda ku connect na antu for the time being na bai connect na antu ba Meru na kende do mwende zile amenya section kia Meru ri kita kwatia utugo kwa sentiment ina untuko gweta wa kidiro neina untuko gweta wa tumbulina untuko gweta wa kibirikia ruibina that is what they want we just gania kenda kumenya untuko gweta wa kunati untuko gweta kaero inde that is what they are doing tiji aseni ikwenda kuimenyania na section chonde cha Meru na uchi expose kana exposure kile antu ba Meru kile antu ba Meru kija obera igwa kwenda kubedwa bakwiri that is iro kuona muchase no mwanka umere either with TV kana kamemene kana watendindiri prayers nalo kamiti the people nara kuna mchemani ukambikiwa kuita na kile these people nkoni bakuita mchemani muno niba kugedia guchia na rais nantu lakini kiasa yongwa ndiye Mkenya yongwa is correct kiasa chongo itakinya we kiasa ile cha ushambuliana na likaenda uko wetu uchinda na uko ngedia kuonania uko kiaki atumoreka kudhurwa nikina ini kenda bumbura uni iwi itakinya hiyo tena kio na ile ilio ni familiarization tuazi bakodini kugedia kumenye na ikirindi Meru kugedia kumenya section ya Meru ije nani iliku kugedia kumenya ndo baba bakarate ali akaja kuja kila ndo bali geja kibo atankabera atadina chon kabera atia na pinpoint kila kingine kogezwa kilo this time no mwaka udoina pinpoint ba mwendedie no mwaka do pinpoint tanto bawe mali you have to adjust you this time tiki hata ni kiakinya no mwaka ndio ambaye pinpoint yawa akinya kuntukuna ngeta kuona na that no ambeje ndio hiji kuntukuna ngakinya kwatea na ni hata ngeta itani kenda kiaza cha kuikambilia na likiu ikyo kuone je kakinya kimba kudwa kienderaga no timu jazo tizagio ututendereaga wote kuone nyeru tu akija kuito tanga kale akwambia kudhuru kanadi akiwa we aindene tiko gatuma ito tanga ngitalira to which means tanga ngene ole je ngojo chwa utupa rais bungwa ni ajiro muteza mno maana aliyako familia rais na kila kitu na dinja papa bakina idire inandia mkele na familia rais kama na ndene bre yana ogambi bokubo mudia gitikia ongavana kirina baraba ite bakishumiria na kuiba okenda koina ngavana mutumonto thingia kaduri na ugire nyawe na kwenda gitikiu kaira mwangaza na ugire na okenda bange banjirene na pita gatira umunya na ugire aina pita gatira umunya itire ntamuikwa wora muikwa we gatira umunya I don't know what is happening akili muno akili kabisa na tiraji kuma ndo muona akili goro biti ya PNU kwira lira ndi akili goro biti ya PNU kuma mtira muona kaire na tira muigwa na tira menya imbia muchaza ina long experience jona mukomavu atibati kwedo akilio na bati kwedo akionekana niko kwira uke hivi a politician uke kudo muchaza ukaja kula kile antu for some time uko kuige mwito kia kile antu kaini ndo na dinamo nikione nyando baba kulinga kiasa hapa eta akaja kula faro tuna mtu mmoja watu sentiment watu wa kiugo eta kula cha lingwa ngwa kama tuka Nairobi akaulira Nairobi akaramwanga akaja tutigerie mieri 3 tulinga kula ndira muthia lejere gweja kadigerie ndo atu bere ba menye politician atenda kula ki people no mwaka atu bamweta ira baigwa na atara ugirego
Netaugire echo. Netaugire last week. Lakini ukaja ukala meri jo mwe ile 35 antu batakuwa baba ile gochiandikira baibo baga chujuri na nkora watiri gura na alegere kitati na batakyo. Na ndio ukija kairo kambilia hii kairi. Kugerio kuitatu na hapa tu ile ntu bamuibetire bagiba ukwaga iba umariro bagiba ukwaga dei betire so banzake ijaduru kamuno ne japena ya ya na ndo bwa ndaika nkenda uruto gambi bwa kubo muthia na kimonimoni bagita parting shot ugambi wa parting shot thank you atuge amuge niko na tukalibwega niko na tutizabwega na niko na miru isa sawa kintu kila kimpumba kubugira kintu kila kimpumba kwalilia kapumba kwalia antu baba ku disrupt the government ngaba na mutuma toidinki yo to the isa group na ituje neryo twina antu baina royalty ya ontumburi na inoba tinda utuku muthenya bakejaja ubitine gwitangugi kato bamenya ati antu thirikari ni bakumenyeka na bakenda mbere na bageta bakira no na ibaije wibau tiga inya baba no bisine kuri mburoga ingi na chigweje ikambije gwintermediate people muno the ministers bara tu na the county ni ata ugomba kuvuga huko winangapa na mutuma to idinkia arabu minister ba oibo kuraga rukiri dalta nogoro au kandata happen atubame ripapati gwitekera tuone atiri kakwira antuba thirikari neje bakwenda kugwithia thirikari from within kana ni mbiereo kule antuba kwenda kugwithia thirikari mutuma from within kule antuba kwenda kuona igita ngugi kinyeri ku ndene Miru county nikende gitare ari gakinya ria gwita kuurwa ngabana ni ati athithirie ngabana ati kenda keja kwaga ni ati athithirie na nikenda tugitura tuga tujo turo tibu athithirie Miru utibu athithirie Miru ati ni bukoni babu na athithiti sadira bungwite ri bukoni uputhigwe ethro icete je Miru ni kwasite na ibukuona you can see yourself ibukuona ngugiria gwitu ethro ijero ibukuona tira kibitari ijite kuthonde kwa ibu miona teka bukwathirwa ethro ika kolomone market tire na 800 million ibukuona ibujite kuthithirwa na ibu miona timu kantu bendada ethro pinda runzi bypass to kuthithia ndene Miru county ibu ukiona ibu rekiro eti city road no itugwakirwa gitoro kantu benda bwiku na ilo tukua atu ibarekane na thirikari ya mutuma iba mwekanya abwitira ngugi igitera kurania biuria ria kinya tukaje biuria igitera guchokaniria bya kinya tugachokaniria ikigutuma kwira nkira antu bamiru atiri kuri antu batindala siwiji na bameze no kinoko kyao na kinoko kesiwiji batinda baligita bicha bakuga ngamba na mutuma akura mumizija injiri na ndiri nyala vidi ningana ule ngamba siwiji nitumba kwitikajirene lakini thirikari ye mutume ko thithio itwena thirikari munye twereku thirikari munye reku siwingira no etika irale tekerejire goro thirikari kireito murungi reku siwingira ni twirale tekerejire goro thirikari kawira mongazo ro buki muno tuwa siwingi ni gweteka baina antu bawe ibo bakungana siwingi gweteka ibale kuma bomba le MCA endi batame onali lakini andi ibaruko kimezo bakona ali mutuma reku kenda siweji ne gwetika atubere tukumenya tesi weje teki iroyoti yenu bukugenera bukite na bamwe tuye bali ali ora bakwalia na bali siweji na bibi ngaba kulinga mbicha jonto bali enda kuchurwa feba ni the former kabana kawira mwangaza kenda kaba tikiti na kiama kyawe nikenda bokae wa ticket ya UMP kenda gakuruka nayo so yali kwa tikiti no mwankorumane no mwanka wali maziyetira ajali no mwanko ke dikudukia thirikari ngaba na mutuma twethingia kenda wige kati kawira igwa muno rukudukia thirikari mutuma twethingia nikenda gutwika ugo na ndigwa mbere muno kuona makoza ya Miru indi kumegita ri utwire igitari utwire thirikari negitoture msio gitoture na makosa ya weje totana na dina ndi umbale takiba ukigwa ikibao nakyo ukija kwenye ndo Miru makosa na ajali andu Miru ibasha nukire ibabwije na iba ugumenya iba kumenya ngugiro kwenda gudi ba kumenya kumba kwenda kugura tigiti kubaba kwenda guchuraga kulia na kubange baina nguinge kyao cha mizemba ndene katika tino waka na baje balenda kudini kenda bakagwiria ngabana the former ngabana urora leo ndikenda baka report na bona na bagakara ulambira tubamiru atiri antubamiru bwina right ekudhuru kamutindwa bwina right ekudhuru katirida chenu na bumite bwina right ekona babara chenu jonzi chambilie kwenjo edo ikwenjwa na yebu
no kutugetida mantu jameru mbele na bantu jameru cha ukinyau itungire utekerede na ibuko na meru ni ekirire nje bagwite kabukwathiro ibuko na meru county ni ekirire ruoru adwa kaende angambia mbio ibone kiathirire so nginya meru itena kerekere meru itena dina meru itena mbio itwe ngaba na muroriku kama na mutima tuinge tumwekanya aitira tuba meru ngugi nikenda bio bia tukaba tuenda bio tukeja kura ya 2027 Januari na tukinya kuringa kura tumenyedwa tukamutuma kana uraga twira no gatongoza na kimeambia kwenda. Thank you very much. God bless you. Thank you very much ni bwega na ntubwa ugambi bwa kungwe uko kiwa miro itina thina indi akari kumondena bomwe bomba kwithira bagi upinga no ntubwa kiraba kuga ni wagibwa mirandi itina mbere maturene jau itwithirite twi chamani nayo kiri teto ira teto ki tukiretero kuma mashinani andiki beto banteto bakiuga barabara kwe bakuwa stima kwe bakuwa mantu kadomba so ikalingana ni ndinere kukwete mero no kwethire ninkinyangano ya siasa kwe ndiri na ngwataniro okay, thank you very much. Na kwira kirindi gitata kirindi sawa wadabweri basa nwe akarinarua gotutetheria kuthuya mwerekerajo wa siasa cia Meru burakarata iba ikiuthi kia siasa gikwithira gikibwanganua ni asiasa na biama akathetune ka Meru. Goko ni Meru TV amu ni bwega muno no ndubwa gotugwata mbaru okiringa ime amwe na atwi ikinya mwankathai mathaya kumilikilia onbeta wakabwe mutharimi kuma kirini kiriwe. Thank you very much amu we withirite ukitugwata mbaru nya gukirukira mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Inkwendera ntuko njega na ruwe ritarikinya mweri jwa 11 na ruwa ilsona Tuesday 2025. Have a good day.